Aprangsi kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fanstami lapen pinia bangke nili selh group pen suri keb atangka kilongji a process labangso video long nali tum fanang khan pechini pon ikpo lapen nali tum labangso process dong seklem iglo pulte la suri keb atangka bangan nali tum long pon mate long dun ikta haiji lasi koson se kilongji ma labangso aputhak le lang pon lonang lasi nali tum labangso YouTube channel long jong sinang komri milang pulte ke chingon pen subscribe on latest update kilong verji aphan adung hes tame belar jan theglei hodak tame nalitu berpot igder non tante non labangso a process le lang polonang lapen chithan pon lona aprang sinang litum labangso suri kep kilongji aphan nang litum selh group amen labangso a website long do ikluma ave malabang nalitum kichek nangji bangkenang sorlo jong sidak registration already do tang lo putel labang kenalitum long igwek po lapen kilongji aphan ingsia form fill up nang lang labang so form abang nalitum fill up elma fill up le malabang tanalitum comment long nang pigo jong si fill up le lang putel labang so video aprang nang litum thek pon long igji dasi nalitum labang so video bang skip ke pen penalitum lang ponigon dasi aprang sinalitum labangso a website long wang penalitum selh group labang ke registration do ad loma be malabang ka chini nang jina litum kinang sotlo da sinalitum ki bang nang ji google long stame dam igon nrlm plus un tok dam igon lalo putanalitum thengno stame lason full page mate lason arjana litum mobile long stame chiklang ikpo lape nalitum ke ber nang ji labang ke labang sodim le ber tachok nrlm labang sodim ber igon labang sodim berik det pena feedback apich bang dak chingpu ikpo mate loading ikpo nali tu mathengnu lasidak alam sing hong ikcherlo na dia ikha nali tum ke ber poneng ji labang ke nali tum la SHG report nali tum theglongji labang sodim nali tum ber iknang po labang sodim nali tum ber iknang nelo la SHG mate selh group labang so report dim nali tum ber iko report dim ber ik det pena feed same process lo dak page bang loading ikpo labang so page loading labang ke apor nang chata thek nali tumla network an ma kimel ansi page bang dak loading prap ikpo la penali tum screen along la page ching pu ikpo la pen thek pon long ikpo la pen la dak penali tum thek longji dak SR number la pen serial number lo la pen dak state name la pen new receipt la pendak pre nrlm la son theglongji la sinali tum da state bang chong wai pon igo state la number 2 lo nali tum theglongi assam potok la assam along nali tum very good assam along very get benefit putho da page bang da loading pon thu ikpo nali tum la screen along thek pon long igji lapen labang so page loading igdet benefit puthot nali tum la ber thek thulong dak district amen nali tum dak thek longji district name nali tum copy district pen ma la son thak se dak ketok bang do baksa da barpeta biswanath moyagaon kachar la son thak se dak pena andu la sila dak bang karbiang long bang thek long le la se thek long le puta nali tum mathana ni la ber thek thulong la labang sodim dak kado kabe pen 1 pen dak 35 an dak enters lasin lan 2 puthek loi la dak 2 number thek loi la 2 adim ber ikon kali puton pulote nali tum la next adim le ber ikte chok la next adim ber te next bang ik bompo la pen puthot nali tum dak ta karbiang long bang ke ave dak do ke dubri dibrukor dimaso golpora lason thak thak se dak do iglo la pen puthot la son karbiang long wetik nali tum la next long ber ikon next tong puthot dak number 9 number 3 lo la pen da karbiang long bang wang ik elo la 21 number long se do iglo nali tum screen long thek pon long ikpo lada karbiang long theglongi labang sodim nali tum berego karbiang long berig det benefit puthot nali tum dak kiber tunang lang do igolang nas labang so page bang dak loading thu ikpo nali tum chonghong ik channel labang so page ka loading labang ke lapen network jong simi example nali tum labang so page loading bang prab ik chat po
puthot dak page bang dak loading pon tuik elo lapen dak blog men nang litum tek pon long ikpo lapen lang pon iko nang litum koso blog ma bokajan ma hauragat ma langso me pi ma lumba jong ma mate nilip ma lapen rong mong we semilang so lason tak tak sedak penang anarong nang litum tek pon long ikji long pon ikji dak nang litum arong amena we mate blog amena we pelte puthot dak nang litum la screen long tek tulong la next pudi la next adim ber pon iko next long ber igdet pena fit puthot dak page bang dak loading ikpo lason tak tak sedak wang tu ig elo la pen nilida example of an Hauraghat ni ber pon ikpo la Hauraghat na litum ber pon iko Hauraghat long ber igdet pena fit puthot da piece puthot dak loading to pola pen kaprek arjan mate kito kai hui nang ciklang ikpo nili nang piklang pon ikbom pola pen nang litum stame nang lang dun ikbom la pen labang so pis cingpu pe aku nang litum han nili chuning ritu pun nang litum jong labang so YouTube channel na anta subscribe prilang pen nang litum subscribe ikon latest update kilong verje fan bel arjan nang litum tinini pin pen ber pon ikon lason dak si puthot dak wang pon wang ik elo la pen dak thang data tolong le la Hauraghat bangka nang litum la thek longi dak thang data we la sinili example apan puthot back dam tu ikpo back dam pen nang litum han puthot nili ka prek a block bang nili select pon tu ikpo nili la dak back wang ik elo la pen puthot nili non example apan dak semilang solong nili select pon tu iglo mate ber pon tu iglo la semilang so adema report du yimne avene data klang kline la bang so puthak non lang pon lo na lapen puthot daga page bang ching puder le pola si nang litem hong tu nang le pola 10 second bate 20 second la bangke lason tak tak si page tak ching tweak alo lapen adim la bangke nang litum tek polang po semilang solong bangke gram panchayat la bangke kor kanti lapen langhin mahamaya lapen numati lason dak dolo laki plian do pono la sinili puthot nili dak ber pon to langhin along lang pono na langhin along lason tak tak sinali tumta dak lang ikme la pen ber ingon nili nang kethan a process te nali tum tak lem iko jong sinali tum arong amen do la pen nali tum amen jong sido ik thai petela suri ke batangka bangke 101% la bangke nali tum long pon ikwek po la pen puthot la son tak tak sidak langhin long ber pon des tame dak arong bang dak do tulang basuga do binihan se do la son tak tak sidak do tula la si nali tum la thek pon long igi village name nali tum la thek long zit la sida bangke arong amenang selok o suarong sedak kedudun ma la penalitum dak arong amena vi pulut nalitum puthola nilin amus tamenang than iglo nalitum hala next long ber pon igbomo next long ber iglo te kapre rong dak nangklang igbom pon nalitum dak thek pon long igji la penili puthot dak next ber pon tupo Dakar bi arong bang dunia venela bang so puthak sinili jong se karbeng lo arong do pulten nili na piklang pun ikpo karbeng rong arong side ta hai la pendak example la fanili lang hin tinali lason direkta nili la krong be pula bang so arong puthak non nang itu mana piklang pun ikpo la krong be labang so dimber inang penali tum tarong men cilong elo pulte ber pon igon lason krong b plus nili da example na piklang ya penali tum ber pon iglo si puthot dak nali tum arong men jong do pulte ber igon nali tum arong amen along lapen dak ber igdet pen fit puthot da piece bang dak chingtu ipo mate loading ipo kaya process lo kaya ting lo lapen nalitum dak thek pon long po state amen la bangke Assam lapen district bang Dakar biang long lapen block name la bangke semilang so lapen gram panchayat amen la bangke langhin lapen village amen la bangke krongbe pu la sorong lo lapen la son tak tak sidak krongbe arong pen dak ingsi selh group amen nalitum selh group amen stame dak do ikpo dak laso selh group amen labang cingthur SHG mate cingthur selh group lasono kadu kawe pendak total member dak 11 do lapen ST yang se obisi ave lapen others category ta ave la sila bangso nalitum stame la son process nili amun nang kithanate nalitum claim igon lapen nalitum dak selh group amen do ikpo la bangso amen long puthot betu igon labang so amen long beri det pena fit nalitum dak nalitum amen lapen father name husband name stame nang klang ikpo nili labang so process pon nalitum pon puthot dar nang klang pon ikpo lason lo da apis bang la loading bang la an
lapen nili dak puthor la page bang loading ikela lapen amen la bang ke ching thor SHG lapen SHG type la bang ke receive lo la data dak do pon ik thailo lapen self help group IDs tame dak do iklo lapen promote lo la bang so website long alang litum labang social help group amen tame do iglo lapen alang litum la self help group and economics tame dak do iglo lapen member amen father amen lapen gender ST la hai hinali tum thek pon long po la si dak ke do an labang so adim ke do an labang so website long ke do an self help group tumbang la suri ke batangka bang long pon ikpo lapen nili dak bang amen hai hui bang blur nili bi pon ikolo athema lai ka piklang youtube long labang ke engsi arona ve la sinili bang piklang ik edelo la pen mo pen a form alam nili pubom la bang so form na litum fill up ik na lang la bang so form bang nili non na litum na piklang pon ik po la pen a form bang la hello aadhar holder consent form la bang ke na litum hala bang so adim le amen du cox ta menon puthot la aadhar bang la bang so form bang na litum submit ik na lang la sila bang so form kuna silong jima pul na litum la son self help group akithe ing si dola amen bang nili the son tingnik de las nali tum konte igo alang litum la bang so form doi kali pul nili phana humri ngon nili stamina litum hanang send ponik po la pen nali tum da aadhar number bang ber ignang po la pen aadhar number ber ik det pen fit la po kung da photo ing si bang nali tum pa bon ignang po la pen आधार कार्ड लोंग के दो टेंग ला नेम एज पर आधार यूआईडी ला बंग सो आधार कार्ड लोंग के दो मेना टेंग दाना नि तुम तोक दुन इग्नांग पो ला पेन के फिलअप पो नहीं बंग थांग टावेल हाई लोंग नाली तुम फिलअप दे देता चोक ला पेन नाली तुम दक सिग्नेचर बंग नाली तुम दक पी इग्नांग पो ला पेन नाली तुम ला का सबमिट डेट ला पेन प्लेस नाली तुम दक तोक दुन इग्नांग पो ला पेन ला बंग सो फॉर्म बंग के ला इनोट भाई नि चोट कली नाली तुम ला सेल्फ हेल्प ग्रुप बंग अनमला मेंबर दो अलंग तुम setelah aadhar card bang do wek nang pola pen labang so form kado kabe fill up pen nani tum thonda me gon la lopur nani tum la 10,000 mate suri ke batangka ba nani tum 100% long don ikpo la si amota nili nang pulo nani tum dak pen ene data thek mate bisas data thek la si dak nani tum thek langi NL direct NRLM system da sila bang so aadhar bang ke nani tum hala bang so system hala bang so website long killing ji afan lo la si direct te de DBT direct son benefit do la si nani tum aadhar card jong se nani tum la pidon iglo pulten direct nani tum bank account long ajar scheme on jada son lo nani tum long don ikpo jada son lo la bang so afom bang ke sinali tum jong si na anta self help group nali tum NRLM long promote milang mate active pon pelang pule prabjin benali tum active mon la pela so suri ke batangka nali tum endon iko la sipinya video lo manchi than chet mo sipinang andak ding pon la sinali tum panchuro lo video la an kicheng pin kijur an kilang dona pot la si la son da nali tum kilang long versi mate update kilong versi fan pulat nang litum labang so YouTube channel labang ke nang litum subscribe ikon as 2 minit hak mi ka duka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ra do anafans tame nilin pen kardom to change up.